Kazakhstan Zidar Satpayev. Bu ilimde Özbekistan mamlaketinin balbanı İsrailov Jasurbek geçti. The winner on the mat, the Republic of Uzbekistan, Israilov Jasurbek. 100 kilogram salmağında balbanlar çakırlat. Dipesh Kamlakar Jamkhale, India. Canan vatandaşı İskandarov Muhammad John, Özbekistan. On the mat, I invited the next wrestlers in India. Dipesh Kamakal Chapkale, Uzbekistan, Iskandarov Muhammad John. On the mat, get ready for the next wrestlers. Turkmenistan, Garayev Agayusov, Kazakhstan, Akadil Bayamukhanov. Garayev Agayusov, Kazakhstan, Akadil Bayamukhanov.